Haki barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan diigamnaan kunoo sadarkaan dhaabbaatu wallaalamnaan kan silaa rabbiin biraa badhaafamu qaddamnaan abbaataa duwwee ta'ee meeqatu abaaramnaan irraa dhalaatee zallamnaan abaaramuun shakkini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sidini akkataane hagarre akkataanu tolfannaa waa wal yaadachiisuudhaaf kaane. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد درسي كأن كثيرا رسول رب عليه الصلاة والسلام فائدته رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعوة في أمتك سدابتني ملسا صحابة أنا مو اسم دوكسايدين كل مرحلة رسول ملسني صحابة أنا مو ملفنين دوكسا رسول هو بفكمين ملسمي ربي قدرته وأنذر عشيرتك الأقربين جد درة فركا كيتين إيجا جد ربي سبحانه وتعالى مالف تكفى فري نما فر في تكون جالتها نما تكوي جالته دبيني سات دوغا فكاتي يو دوغا تاتي دوغا سا كلا فغرتا تكفى سو لما تا yoo gosti tante sibira dhaabattee gormuusii taate gosti biraati si saalfattii si kabajji keessattuu zamana san kaa ummanni gosaan ijaaramee jiru san sadaffaa gosa tantee dacwaa godhuun mas itti gaafatama rabbiin guddaan duraa sirra kaa'erraa dura lubbuu tantee eegasii mana kan kee eegasii ilma kan kee eegasii fira kan kee akkasumaan dubbiin waa sadiif jedhe tokko namni gosaa nama fiin jaalataa dubbii tantee sirraa fudhatun mala lammata ammoo yoo isaan sirraa fudhatanii gormuu sii tahan namni biraa akka laafatti sitiin bu'u sadaffaa duraanumaa itti gaafatamni dacwaa keessatti rabbiin sirra kaa'e akkuma namni irra si xaanuun kullukum raaci wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jechuu yoo gosti tantee sitti amantee si jabeessiten jabaattaati yoo isaan si laaffisaniin laafta isaa nabi luuxu laalme yeroo miidhamanii maleekaa keessummooma isaanitti dhufte warri durriyyee kun dhufanii maleekaa hunaan itti deeman maal jedhe law anna lii bikum quwwa aw aawii ilaa ruknin shadiid jedhe osoo humna qabaadhe ifirraa sin dhoowwuu danda'e yookaan gosa jabduu qabaadhee gosti tiyyina ittisuu dandeette sila akkana na salphiftan jedhe dubbiin sun dubbii ajabaati gosa jabduun qabu nabi luuxu gosa namni sodaatu namni saalfatu dhalan garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan rahmatullahi ala luut laqad kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid وهو الله عز وجل وتبا جابت إركتي ترى إسد إفير ما كسجد أجد وتبا ربي إركتي وتبا ربي الرجاب أكم جلو وتبا قسمة كربي الرجاب الجراجل قالوا رسول ربي ما جرا فما بعث الله بعده من نبي إلا في ذروة من قومه جتش نبي لوط جد سنين بودة ربي النبيي كلين إرجن جد يو إرجن ما قصة الرجاب درة دلت ملئ قستي جبدو نما فيد دلال ما مال شعيب مال جدر عليه السلام واني مال جدر ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز سمتاكا كيتي سن صدا أنو قرو قستان تيتو جبدو سنفس ليفنا جراني اللالمي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبي قسا إفيتين جالك أفي مال قدن إهانا دابني namoota gosa isaa balbalasaa 45 dhihana irratti yaaman
رسول ربي عليه الصلاة والسلام نياتني يرو الرابهن هندي ساني دغيان رسول التنمني أمو دغيان akka dubbiin deemaa jirtu akka namni amantii haaraa fudhate jiru nagayan garuu namni waliin dubbatee sirnaa waa walitti himeen jiru ammaan dura yeroo dubbatan maanguddoon isaanii lamuma Abii Lahabii fi Abuu Xaalibii Abuu Lahabtu dubbate maal jedheen yaa ilma obboleessa kiyyaa nu yaamtee dhihana nu nyaachiftee galatoomi jedheen abbeerota keetii fi akaakoowwan keetii fi obboloowwan keetii ilmaan kan keetu dhufe mana kan kee taa'u jira ardhaa jedheen mee waan nu yaamteef nutti himii jedheen eenyu ka jedhu Abuu Lahab dhagayee jireen garuu hagas jedheen caldhifne asin dura takkaa walitti hin buune garuu dhagayee akka gabbartiin ibaadan biraa jirtu amantiin biraa biyya seente akka namni amantii saniin deemus ilma obboleessa isaa Muhammad ta'e dhagayee jira garuu diinummaan hin jirtu yeroo sanitti diinummaan maaliif hin jirre diinummaan waan hin jirreef amantiin tun amantiif namni dhuunfatti waan ifii fedhe hojjetu takka yeroo sanitti amantii namaa yaamtee waa namatti himtuu miti nama haga wal jaalate waa walitti himee walumaan akka fi fedhetti rabbii gabbaraa takka gartanii waan akkasiiti ummanni kaafiraa kun ikhwaanii haga ammatti yoo namni amantii ifii tana qofaa ifii qabatee qofuma ifii rabbii ifii gabbaree mana ifiitii bahuu baate namni tokkolleen kawaasiin jedhu hin jiru wamaa rakkoo takkaillee hin qabdati yoos garuu yoom rakkoo qabda guyyaa ati amantii tana ala baafte dhugaa jirtu kana nama biratti himte nama isaan duraan jallisan kana harkaa deeffatte guyyaa san rakkoon si mudatti malee guyyaa ati qofuman kee manuman keetiin rabbii hankee gabbarate namuu sin hin dubbatu dubbiin achiin dura sadarkaa namni hunduu ifumaa rabbii ifii gabbara turre jirti amma sadarkaa san irraa ka'uu hetti Abii Lahab tana didu'uuf dubbii jabduu biraatti aansee dubbate maal jedheen maa ra'aytu ahadan jaa'a calaa banii abiihi bisharrin mimmaa ji'ta bih takka aan dhageenne jedheen nama fira ifitti rakkoo fide sirra haga ati rakkoo nuuf fidde nama fira ifii rakkise takka aan garre jedheen dubbii ajabaati tun dubbii hamtuu namni hagana nama fi rakkisin jiru jechuu dubbiin amma walgayii laaqamte dubbiin boorofte manguddichi dubbii nama harkaa balleesse sila rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam dubbatanii akka gaarii dhugaa jirtuna namatti himuu hedan garuu dubbiin balleesse amma eeginni hagana dubbatamu ismaa wali bu'uu malee wal mormuu malee malli biraan hafne رسول ربي عليه الصلاة والسلام إني من قدوبياتي نمسي كبا يهدو أسكيتا يو إني إسا ولبوتا نما هدو سبوة تعرف رسول الله عليه السلام ندوبل وما توك لهنا ياتني توما نقا ينقلا رنين تك نمو نقا ندنقالي لما تيامن ملي لما تيارو يا مكان أمو هيرين كني نيف أبي لهبي أكني نفهم ملي دوبين هركالاك إفما إيقا لني دوبتا eegalanii dubbannaan egaa warri dhufee dhihana nyaate bakka lamatti gargar bahe tokko Abii Xaalibiif gormuu isaati kun maal jedhan aboo durillee nama dhugaatini takkaa dharaan sin garre dharan dubbanne ammallee dubbiin tantee dharan fakkaattu gormuu si tana si bira dhaabannaa deem fuuldura jedhanii gormuun tun gormuu Abii Lahab kun maal jedhe yoosuma ka'e wallaahi assaw'a jedhe rabbi kakadhe wanni gurbaan kun dubbatu salphinna jedhe
osoo namni biraan qabne qabaa afaan isaa hidhaa jedhu osoo namni biraa afaan isaan hiine subhaanallah diinummaa ajabaati achumatti diinummaan eegalamte ilaalme أبي طالب قال يا سن الرجال قبي رسول ربي عليه الصلاة والسلام والله لا أزال أحيطك وأمنعك جدين والله ربي قدك كده حاجة دوت ستكسا سرّا أو وانا مدينة كنتيتي قرموسي تعفل درا ديم جدين سينن أبي طالب كنت سينن ما رفيتش ستوك نمنا وانتيتن هجس مرة تمسيفي وجا هجس جو تكسي هجس مر اتسي دين الرادوه سني وجين بؤا أمانتين تنقبضو أرارم ربي أرجعتو دبون أمانتين تنفرطو دبون قلتو أنا ما رفيتش شفتي قلتو أنا ما رفيتش شفتي والله أسو أمانتين فرنو كفر ردو أدرسة أبي طالب أبا علي بن أبي طالب أجرها كان نقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قال صفاء كوري قريش يعني قصة يا بني فير يا بني عدي يا بني هاشم يا بني مخزوم توكو أيام نمو أرفي رفنا نقا جتش إساني بك كما كان أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين يرون أمني مرتد في دابتي أمتها وان جدين يا أمتها yoo diinni dhufe diina ilkiyyaan arge duulattu dhufe gaara kana duuban as kalaaye isin weeraruu barbaadaa qophaawaa jalaa baqadhaan isiniin jedhe na dhugeessitu jedheen jedheni takkaasii hiiki jiboggaa 40 guyyaa tokko garre tana taanan maal jedheen fa innii nadhiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid aboo an adaaba gudda adaaba rabbii ka dhufu jiru ka isin halaakuu hedu sanirraa isin diniina sanirraa isin gorsa jechikii fudhadhaa jedheen hagas inni dubbannaan abii lahab utaale lafa تبا لك سائر اليوم ألهذا جماعتنا رب سيها كتو حاجة نماف ومكبجان قام نجيتشو مبداك نفنا ما يامتين ونتي إيتيغو سقود ولي يامتين حاجة نما يدين أجيت ربي تبت يدا أبي لهب وتب حرير رسوله في عليه الصلاة والسلام ور أبي لهب جدو جرو أجيت بدي أمني قريش diinummaan walgayiisan irratti eegalte diinummaa qiyaasan qabne olola guddaa duula guddaa irratti fuudhan maaliif ummanni qureesh kun amantii tan fudhatuu dadhabee jite waa hedduuf tokko aadaa fi ka dur irratti muka gabbaraa ture dhagaa gabbaraa ture kanarraa akka laafatti namni baay'een socho'uu dadhabe akka Abii Xaalib cinaan hangni tokko ammoo sodaa dabuma akka Abii Lahab fa'a gosa hundaan loluu hin dandeenyu araba hundaan loluu hin dandeenyu namni hunduu nukka'aa warri tokko ammoo horii ifirratti sodaata makkaan tun magaalaa nagayaati magaalaa daldalaati yoo ammoo rakkoon tokko dhufte amantii araba hunda khilaaftu takka isaan fudhatan heger magaalaa lolaa tokko taatee daldalli kennu harkaa badina namni gariin gosummaa warri banii maqsuum akka Abii Jahli kun gosummaa dhoowwe kun warri sadaf'a ka afraf'a ka amantiitana wani dhoowwa if guddisu ana malee akkamitti namni waan hagana gamu kana namni anan tahinatti himuu dandayaa waan hagana gayaa kana kibriin egaa wanni kufrii fidaa irra guddoon kibrima shayxaana maaltu kafarsiise وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يا ربي kibri jechuun haqa didu dhugaa jirtu tana diduun kibri hayyuun arabaa zamana sanitti mootichi qureeshaa Waliid ibn al-Mughiiraa jedhama maaltu amantii tana nuti nam hayyu maaltu fudhatuu dhoowwe kibri guddisu inni kun nama kam كأرم نجدو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قرآن نكون يوسي لا ربين كنما إرقتو تهي
maaliif nama lamaan gugurdoo jajjaboo san lamaan keessaa tokkomaa rabbiin ergatuu dhabee jedhan namni lamaan magaalaa lamaan keessaa irra jaba'a ka isaan baanan sun magaalaa lamaan dura makkaaf xaa'if baanan makkaa ka irra jaba'a ka isaan baanan sun waliid ibn mughiraati xaa'if illee urwa ibn mas'uud athaqafi jabeen isaan baanan ka irra horii qabu ka irra nama qabu ka irra gormuu qabu ka irra gabra qabu kana laalan isaan akhlaaqaa fi aqlii fi iimaana kana laalle jabeen isaan baanan kan garuugaa wanni warra gugurdaa kana hundayyuu amantii tana fudhatuu dhoowwe if guddisu saniin booda ololattu eegale ololli kun bifa kamiin amantii tanarratti eegale yoo rabbichiin nu eege darsii itti aanu keessatti bal'inaan tokko tokkoon irra dhaabannee waliin fudhanna darsii san keessatti haga wal geennu نجا ربي تنجراد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناني نملك السي دنيا ديني ركوب اللو والقافة إيافة كم توماني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولين يانو كم توماني رحمة ما كان كيديني نملك السي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كم تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فقسي جد أمة إسلام هدوين جريكسي لكوبا قسمات والكوكود والليس شيطان هنزي جني قمدك والقيس يا دسا والتمس قرين قرقر والبافناني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني